Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što ste vidjeli u naslovu, danas pravim jedan zdravi kolač bez šećera za sve one koji su na dijeti ili iz nekih zdravstvenih razloga ne smiju da konzumiraju šećer. Za ovaj recept potrebno nam je 400 g narendanih jabuka. Ove moje su bile u zamrzivaču i domaće su i zato sam ih gulila sa korom i imaju ovakvu boju zbog zamrzivača. Zatim 90 g raženih pahuljica, možete ovsene, možete zobene, kakve imate ili kakve volite. 50 g krupno sjeckanih oraha, sjeckala sam ih nožem, ne u sjeckalici. Zatim 2 kašike stevije, 50 g crne čokolade, moja je ovako nasjeckane, moja je crna čokolada zaslađena sa stevijom. Zatim 50 g rogača, 1 kašičica mala ona kafena cimeta i 1 kesica praška za pecivo. Ukoliko pravite normalan kolač sa šećerom, znači možete ovo praviti sa šećerom, samo umjesto stevije koristite 10 kašika šećera, jer 1 kašika stevije je 5 kašika šećera. Sada ću ovdje da pomiješam ovu steviju, pahuljice, rogač. Po potrebi se može dodati još i mlijeka nekog biljnog ili ukoliko nije poslan kolač može i kravlje mlijeko naravno. Zatim cimet, prašak za pecivo, orahe, čokoladu, promiješati da se sjedine sastojci i dodajem jabuke. Jabuke nisam cijedila jer ovako će biti kolač sočniji. Vidite, za ovo ni mikser ne treba čak. Rernu sam već uključila da se zagrije na 180 stepeni. Pošto je smjesa malko suva, ja ću da dodam nekih 50 ml mlijeka. To je to. Dovoljno. Vidite kakva je smjesa. Znači ona neće biti baš potpuno kompaktna zbog ovih pahuljica, ali ovako će, ako nisu pahuljice samljevene, ljepše će biti, ljepši presjek i više volim kad nešto malo hrska u zubima. I sada ću ovo da prebacim u ovaj kalup. Moj je 30 puta 10-11 cm. Obložila sam ga papirom za pečenje. Možete nasuti malo vode u kalup ispod papira, ali nema potrebe. Ovako kad se stavi ova smjesa, neće papir bježati nigdje. I evo sada kada sam ovo fino sve utisnula u kalup i poravnala, nosim na pečenje na 180 stepeni oko 20 minuta. I evo kolač je pečen. Malo je još uvijek mekan, ali to je ok, to tako treba. Pekla sam ga tačno 23 minute na 180 stepeni
I sada ga ostavljam ovako u ovom kalupu da se ohladi, a kasnije ćemo samo da ga izrežemo i da degustiramo. A vi iskoristite priliku i prijavite se na kanal, potpuno vam je besplatno, a meni znači mnogo. Hvala vam puno. I evo, kolač se ohladio. Ja ću sada fino da ga izrežim. Evo, pogledajte kakav je. Ovo je onako baš idealno uz šoljicu čaja ili kafe. Naravno da se malo ovako rasipa jer ipak je to postan kolač bez jaja, bez šećera, bez brašna. Tako da ne može biti baš kompaktan kao standardni, hajmo reći oni nezdravi kolači. Ja ću sada ovo malo da probam, evo taman ovaj dio jedan što je otpao. Jako je fin ukus, taman je i šećera, nije uopšte preslatko, a nije da nije slatko. Evo, pogledajte. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like, ostavite komentar, a i ako vam se nije svidio, ostavite komentar, pišite šta biste promijenili. A za još ukusnih recepata pretplatite se na kanal. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!